Hoi nore te iwi I whakawhiwhia a rea wikaira rāua ko hori te awa ki te tohu āpiha me te tohu huanga mō wā rāua mahi nui hei painga mō te iwi Māori, anei te pūrongo mō rāua. He hōnore ohorere. My wife actually opened the letter and read it out to me over the phone, and I think, well, once in my life I was actually lost for words. Kua rua a Ria Wikaira e whakaheke wera ana I roto I te ao hauora. Ko tana tutukitanga tino autaia I mahia I te wā ko ia te hiamana mō ngā waka topa hauora o tā Makimakaurau. Ka huria e ia a rātou mahi mai te tapa o te whāngaromanga ki te kō tihitihi o Auamahi. He āhuatanga tēnei kāore I te tau hou ki te whānau Wikaira. I whiwhi tohu hapori tōna whāia a Mona Wikaira, ko ia tētahi o ngā wāhine I whakatakoto I te rōpū wāhine Māori toko I te ora. Those who knew her, particularly in the Māori Women's Welfare League, will say that she was very forthright and very passionate about indeed the same things on where Māori were living, where they were going. Ko hori te awa hoki tētahi kua kaha pīkau I ngā kaupapa mo te hauora me te mātauranga Māori. Neke atu I te rua te kautau ia e tau ana, hei hiamana mo te Wāhi Whānui Trust, tētahi rōpū e manaaki ana ia Waikato Tainui Whānui. E ai kia rāua tahi, nā te kīngitanga rāua I whakatena ki te tai ki e nei taumata. Mai rano, the whānau have supported the kupa of the kingitanga and to manakitia our people. It was Princess Tapuia and even named Dame Te Atarangi Kahu in the things that they aspired for Māori. Me te honore nui ka whai mai. They'll be talking about me in many years to come, well, whether we did the job or not. So I think that's quite a big responsibility. And Kaore kore ko te whakapai ai I tutuki e te tokorua nei a rāua tini wawata. Ki ta Gardner, te karere.